Ladang ia keren ia Jingiakob kilan met bapher hakani ke jala Megalia mla banlen ba ke jingwan ke klam COVID-19 hakani ki arsnem balalen galakta shibun ni ki rang bat ki thayeleka namar wat la ki lebeteng ban pentebet yala de klem shongthat hendrei kim yo pat bani iashimbynta haki Jingiakob menta ubenai risau arajar arpawai pat kalang ke jingkermen ni ki rang bat ki thayeleka jangkawai ke jat Jingiakob habakalat kala play yaki bani iashimbynta haki Jingiakob kaban salong shabar ke jalla UPCN haka ni katayo ulayok panyakendu yakini kirang bat kithayeleka haswa bakin mi nalaka jong ke jalla bani iashimbynta shaka ni ke Jingiakob Hakani ka kenti ka Meghalaya Swimming Association kalajit ya khat prangut ki Nongjngi na keleng karilum khasi jantia. Khat arngut naki kidegi kena ki baha ka sub junior bat junior category bakan top ya sangut ki kena kanthai ban ringut pat kidei ki bala kham he haka senior category bakan top ya arngut ki kanthai. Kini ki rang bagi thai lakai kena bat samla kidei ki bana kasnong shela umpung mau kerwat bana ka True North Leisure Center Shillong. Kini ki Nongjngi na kanik jela kanik iashimbynta haka Jingiakob kablatip kum ka Landmark National Aquatic Championship arhajar arpuway. Kabanlong ha Bengaluru ya kabalapenlong daka Swimming Federation of India bat balapen ya daka Karnataka Swimming Association. Kabakentup ya ka Jingiakob 37th Sub Junior bat ka 47th Junior. Kabag Jingiakob kan long na ka khat khandai hado ka arpulai terik mentau benai risau arajar arpuway. Bat ka Landmark Senior National kebanlong nado ka arpun rew terik hado ka arpu khandai terik mentau benai risau arajar arpuway. Haswa bakani ka kanhuan kana iashimbynta shakani ka Jingiakob. Lapen kilan met bat penjana ya ka sub jongki hakini ka shibnai lenter haka jaka jingi jong ka True North Leisure Center Shillong ya ka balapen tebet do coach R Haldar ubana ka tenat sipai Assam Rifles. Tekawai ka ba snow don jingkerman galong ba kinik sumas jungi kidan ki badang dang lung ba nadok khandai snam Sipos nem, bakatway nem, ibakat ars nem, mentang sub junior, bakat junior. But ki senior sung idan ki badang longta, badang samla, badang ki hakor, badang ki ha, ki badang kuat hado arhuay nem. Teu bah he do tang arhu ars nem. Tengi don jingkerman ba ikini ki swimmers baging groom ikini. Tam hakabai day bat ka nationals ka banwan hangne po jela jungi Meghalaya hilatip hi ba kandon ka national games hangne te gini ki swimmers jungi ba imut ban kata ban sandur ya ka sports hangne po tam ya ka swimming hangne po ka jela jungi bagin penmi kita ki podium finishers ma kumba ong ka kren pareng te kejing pen kre nado khat riu khat fratarik kaladon ka you ka trials kam coaching and practice hadu khandriu tarik khandriu khat fratarik u September hadu menta khandriu tarik kinya don ka training te na kudun pool ngila shift not shani support two not namar ka kham saat ko hangne kudun kalong ka khriat prat ko te nang tapat na ka khandai tarik pade khanniu tarik pat nginya nyelek support Bengaluru. Napdeng kini ki prangut ki Nongjngi. Heprit ubadang Rta Tam karta na baro udai umeyai pensan leng dotron. Kon baar jeng ikong Sofia Tracy leng dotron. Bat ba Steve Majau di basong basa hakasnong lengka hakadong lompong deng. Bat ubadang pulia kelas 3 ha 7 set higher secondary school Shillong.
ki wei pat ki khna hakane karta ki babon hi kidang smutanat banele ka ya maste ban pe television bat ki wei ki jat kam bot pat sa ka jing ple jing mod ha ka jing puli bat u Heprit meyai pensan ro ulong kumta Kaba compare hu kalong bau snutanat bah ban jingi namar la penhikai bat penlian yu da ukpa ia jongo ukishor soba ubuji alam jingi yu nado budang red syakiwa akibadan hakashnong Kawai namar be yaisan ilong ibam juklan kelung na do badang kha dap tang sibnai la supoi hospital poi ring apet kum tu de la penmenien ipa bat banlet jingi le iyo la ilong la kham kala kata ka immune system rimat kala kadang la man adapt te kum tu ting apet kum tu ti la kham I khlan I ishat man ting ong biang bet namar be bila nang kot nang khiap man ka bam ri la nang kham bam ke tinga I kata tinga penslur sabak kawai ha ka lockdown kum tu pede di bela shu lap miet im tu ma ki shu la lap miet betang hapo TV hapo mobile ting tang ka games im tu ti dai di dai don kata pede ka interesting apet ngakwa yo I ba in
Lajnya kita gi ben susyong sa haju namar don kami mo mairu ipen iya katak interest bi kwa ban lej indalet ipa men step ru itu ilakhi ngali lang pangan buat lang in buat ben dalong kumnum nuru ilakhi ila mare amtu ben pen i ken nala dia tina kata kadaw long hakawai kaliang dikatahi kawai di bang na benta ka kot ka khia jong i kawai sa ba idon ka interest te ngar ngakwa hi ba indang penteben te kalong kumtahi kedai katahi kawai te. Nah, kene kejing ailat ki kimi ki kepa bat kejing penslur ukpa iet jong u, bat kejing tebet jong u hiru. Menta une u Heprit meyai pensan leng doktron, ulah syajiet pat ban mi kemat de kejela Meghalaya sya Jingiakob ha Bengaluru. Kabalong ru kesien ke ningkong ba kejela Meghalaya kan yok ban pa iki Nongjngi ha ka kategori sub junior bat junior. Dang khandai snem kerta tamba pendapat pada ke Jingiakob jungi kalau improve leaps and bounds lah serkai kalau improve ba haka 9 years category sub junior ngathrai don jingkerman tamang imtip because ke practice kalong limited ke coaching kalong limited ane idang shu 1 men haka ne hi dang shu sedang but ila improve bamla mudur shu kanu ke cek improvement. Shibenta ban kit bok kit ruyang ya kini kena bat ki samla ki ban iashimbynta shkani Jingiakob jingi Landmark National Aquatic Championship Arhajar Arpuway haka khatsan tarik mentau benai risau Arhajar Arpuway lapen long ru ya kejingelang ai kuble yaki ya ka belapen long ha crinoline swimming pool Shillong haka balai dan bentalang ru working president jong ka Meghalaya State Olympic Association uba John F Karshiyeng kumukongsan ha kejingelang rengkat ba kejingan lang kinongkit kam jong ka Meghalaya Swimming Association bakentop yu president uba Jo Marwen bat u general secretary uba Yan Lengdo bat ki wede kinongkit kam bat ki kme ki kpa rengkat bat ki bahayeng